amadoda kulo msebenzi uyenzayo ube maqhude impela abe maqhude kude liyakhala emuzini wakhe ngicela ukuthi amadoda siwaphakamise amadoda siwayenzele into zinhle baphakame bathole imali bahlale kahle phakathi komuzi wabo bavikeleke ebhanyini abantu bayafa ukufika ibhamu sithi siyenza into ukuthi bavikele abantu laba ezokuspecial namuhla kudla kwakuspecial uzothola isikhumbu uthola uphondo uthola impindili uthola intambo esentabeni uthola unxeba lemali namhlanje thina asiphakamise sibukise wonke umuntu South Africa namhlanje uzani special impatho umlimi nizothola impilo nizothola ukukhululeka nizothola ukuphakama nizothola abathakala ngomsebenzi namhlanje ngithina wena kuqhudelana asikhulume sizwane khuluma nani ngiyathwala namhlanje mina Dr. Buwe Mhlanga ngithi ngiyacela kunokukosa amakhosi kule into ngizoyenza namhlanje ngikhuluma nani bakonke amathonga amahle nonke amathonga amahle ngikhuluma nani womkhulu ngikhuluma nani namuhla kulo msebenzi ngizoyenza thina namhlanje ukuphakamisa abantu South Africa yonke nasi special ngibanika sona sophondo nesigubu nentindili nemfiso inqwayiwa lemali nentambo yokufikela yonke into phakathi kokhalo labo nentambo esentabeni namhlanje ngiyathandaza ngiyakhuluma ngithandaza kusukela kanamuhla kulesinto kufanele nginikeze abantu ngiyasibusisa abantu baphakame njengequde indoda ikhala umuzini wayo njengequde kufanele ikhale nje kudawu khala umuzini wami angeke nomunye umuntu uzoyikhomanda le ndoda kuyitshela ukuthi umuzi akusuwakho iqude lihlala likhalela la lihlala khona la emuzini walo namuhla ngikhuluma kule msebenzi okuyenzayo special 21 no 22 May 22 May womuntu eseka Dr. Buwe Mhlanga ngiphakamisa abantu nje njengamanje ngoba kuphakama nje iqude namhlanje ngiyabaphakamisa bonke South Africa ngime Dr. Buwe Mhlanga namhlanje ngisebenza ngokweqiniso ngiyathanda ukusebenza ngokweqiniso ngoba umuntu ngiyamthanda namhlanje into ngizoyenza namhlanje kokugcina ukuthi ngikhipha lwazi lami lonke nginikeze abantu base South Africa nginikeze amaqhawe amahle laba bekhundla laba bafuna ukuphakama laba bafuna ukuhlala kahle laba bafikela ibhamu laba bafuna ukubuyisa amadlozi yabo athathwa abathakathi atshejulwa phakathi komuzi bakuthi uyalungisa phakathi komuzi wakho akusasondeli kahle ngoba kwaba nonkinga yokuthi kunabathakathi bathatha amadlozi bawakhohle namhlanje Dr. Buwe Mhlanga umthakathi wabathakathi ngoba Dr. Buwe Mhlanga ufuna umuntu aphile kahle akafuna umuntu afe noma kanjani senamhlanje ngoba ngithwele niyalibona lequde lisekhandeni lami ngikhuluma nani nonke nibone ukuthi special lesiqinile akusiso special sokudlala ngitshela nonke South Africa le special siqinile khuluma ngequde ngithandaza ngalo lequde ngithandaza ngalo lequde kubika yonke into kufanele siyenze ukuthi ivumeleke kumuntu ufuna ukuhlala kahle nokuphakama nokuba nemali namuhla ke ngithi ngithwele iqude kwala kwabe iqude ngicela nonke South Africa wonke umuntu ezengo uningi wabo ngoba umuntu ngiyamthanda kumsiza Dr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso angikwasebenzi amanga ugezile ukugezi kabili ukugezi kathathu ukugeza kanye izinto zakho sulunge namhlanje lwazi lami lonke ngalifundiswa ngiyakhipha ukhiphela abantu base South Africa ngiyakhipha ukhiphela amaqhawe yakithi ngiyakhipha ukhiphela emndeni yakithi ngoba umndeni ngiyayithanda abantu ngiyabathanda kusukela kudala ngisho Dr. Buwe namuhla ke ngithi ngiyakhuluma nani nonke ukuthi namhlanje ngozani ngobuningi benu niyothola ekuphakama niyothola kuhlala kahle niyothola kuvikeleka kusukela kanamuhla ngoba ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga nasi special ngiyathandazela ngoqude equde libofu
lokuthandazela ukuthi le mithi ikwazi ukusebenza kahle le ngizonikeza abantu South Africa yonke. Imithi le ibeku 90,000 senamuhla ngiyehlisa ku 45,000 ngikwazi ukugeza abantu kube kuhle ngibageze ngamanzi abilayo lawa mangibona ngigeza ngawo nani nizogeza ngawo ukuqinisa phakathi komzimba wenu ukuhlala kahle phakathi komzimba wenu ukuthi nikhululeke phakathi komzimba nophakathi komuzi umuntu makubona kuhloniphe niliphathe ilizwe lase South Africa angikhulumi nje abantu kuphela ngisho noma bakahulumende labahluphekile labahluphana bodwa abaze kaDokotela Buwe Mhlanga bothola ukukhukumuka bothola ukuphakama abaze kaDokotela Buwe Mhlanga bafanele bozofana nequde baphakame bafanele nequde likhala muzini walo namhlanje indoda yamadoda amaqhawe yakithi hozani nothola ukukhululeka ningahlali nigodlile kube niyabona niyafa ngiyakubona nawe niyafa kufa kwenu kube nifa Dokotela Buwe Mhlanga ukhona kanti nina kanjani ngoba mina ngithi ngiyamthanda umuntu ukuthi umsize hozani nosizakala kwaDokotela Buwe Mhlanga noma ubani uphethe noma amakhosi noma amakansele noma ubani ngimnika iqiniso leli ngimkhombisa kulona ke ukuthi iqiniso ngisebenza ngokweqiniso ngoba ngithandazela le mithi yenu ngiyithandaza ngifake dude libovu phakathi kwekhanda lami kwenzela ukuthi ngiyithandazele le mithi ikwazi ukuphakama ngiyithandazele le mithi ikwazi ukufikela abantu ngiyithandazele le mithi ikwazi ukwenza yonke into uzothola sigubhu uthole uphondo utole intambo utole sigubhu utole uphondo utole intambo esentabeni utole imithi yakho yokubethela yokuthi namhlanje ufanele ngifikele noma isitha noma dakati noma ubani ukucabangela kabe ufike emuzini wakho kube kuhle utole inqweba lemali le mithi kuna inqweba lemali lizohlala kuholeti yakho ngithi musebenzi wa 90,000 ngubuyisa ku 45,000 ngoba abantu ngiyabathanda yiko ngibiza ukuthi especially sinamithi qinile sinamithi yonke le yokuphakamisa abantu le ibuya amazwe ngaphandle ngikhuluma nani South Africa nonke ngikhuluma nani makhosi amakhulu ngikhuluma nani omaqhawe yakithi ndikhuluma nani wonke soda eMpumalanga Ntshonalanga Ningizimu Nyakatho amagumbi mani omhlaba ngithi hozani niyothola kuphumelela ngicela le mithi ngiyithandazelayo isebenze ngokuhle nani nijabule ndifuna nijabule nina nizokwazi ukuthi ukhona emkhulu uthi Dr. Buwe Mhlanga indoda isestenga kwaDukuza KZN namhlanje indoda isebenza ngokweqiniso isestenga kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMayville Matanchini mawugibela stenga uthi uya Mayville uthi uyehla bodini umtholile Dr. Buwe Mhlanga noma ningene ku website yami izomkhombisa umuzi wami ungalahleki ukuthi uzohamba kanjani ungene ku website yami ethi Dr. Buwe Mhlanga TV kuleyo website uzobona umuzi wami ubone nengane zami ubone yonke into ngoba namuhla ngiyanikhombisa ngintshele no price Yesu kubulesi na uphondo nentindi ninani kwenzela simamise umuntu kufanele asimame njengamanje umuntu kufanele asimame njengamanje tawela kithi hoza Holanda sikubu nophondo nentindi yakho nemithi yokuyisikela phakathi nentambo yasentabeni kwenzela usimame ube indoda yamadoda la uhlala khona ube indoda ebandla la uhlala khona uhlonipheke uhlonitshwe noma ubani mhlaba wonke jikelele kusho Dr. Buwe Mhlanga ngikhipha iqiniso njengamanje leli beningaliyazi nani so ndiyanikhiphela ke ngiyanibonisa inamba zami sithi 065 674 8648 iphinde 065 674 8648 yesibili 079 911 3242 ngiyaphinda le nombolo 079 911
8242 lezi namba litholakala kusona mina Dr. Buwe Estenga kwaDukuza KZN ngoba ngisho ngiyibeka le mithi ngiyibeka ngokweqiniso ukuthi umuntu ezoamukela mithi yakhe ayina ubungozi ayina ilutho ngoba nazi nami nginengane isu46 isu48 abazukulu ba15 makhosikazi awu6 siphila kamnandi nje ngizokutshela imithi yakho ukuthi isebenza kanjani yokuphakamisa noma udayisa noma unathavele amakansele amakhosi laba sebenza kuhulumende lamadoda ukuthi akwazi kuhlala kahle angahlukumezwe ngomuntu ngoba siyazi ukuthi niyahlukumezana nodwa usho mina Dr. Buwe Mhlanga sengimtshelile especially su 21 no 22 June 21 no 22 June ndawuwe ngicela phuma ehla njengamanje usafuna ehla ndawuwe